Kene kedai ke Akashvani Shillong ke kubor ban pule da ilu setas im. Kene kilong kimat bakongsan jong ke kubor. Ya keran peluji mut ke Presiden Draupadi Murmu badus im ke Cambodia unorodam si harmoni nak benta banang penklan shushu ya ke jingadai hapdeng ke India bat ke Cambodia. Kesulka Meghalaya kala taubiang ya ke komite nak benta banyata ya ke jing pentrekam ya ke roster system bat banyak keran ru halo ke reservation policy. Bat kentu kesulka Meghalaya ya baru ke nong song shenong bakin pendep no ke ba penrung kerteng nak mentau adhar namba kenang ban amdu ya ke jing mentoi ba ai da kesulka pedeng. Ka Presiden Draupadi Murmu galai keren bat pelujung mut bat us aim jang ka Cambodia unorodam si harmoni Harashtrapati Bhavan hnen chanmit ha ke jingwan jungo balai sngi jungu ya ke India ha ka ba kelai keren halor ka mat banang penklan shushu ya ke jingadai ha ka liang kalariti bat ke jingnang jingtip ha pedeng ke India bat ke Cambodia. Kelai keren ru halor kilat kilanti banang penklannya ke jinga trailang nak benta ka roi kapar bat ru ke jinga dai hapadeng kibriu jong kini ki atli kiri. Menteri Rang Padu Narendra Modi ru ulai kendu Yusim Norodam si harmoni ha ka ba kila bishar banya ya ke jinga dai hapadeng kiri jong ki bat ya tai ru halor kilat kilanti banang penya chaprang ha ka liang ke jingkentiu ya ka sap ka phong jong kibriu ka kam jong kai perthai ka lariti bat ka kam ya dari. Usim ka Cambodia ulai kendu ru Yu Vice President Jagdeep Dhankar. Ka Sarkar Meghalaya nin kasngi kala pediang ya ke jing ajing mut jong ka committee halor ka reservation roster ban mang pen bahasyo shu ya ka roster bat ru ban kentum ya ke sang sang perthai baru ha ke jalla bakin wan banyatai bat pensha la ki nongrim halor ka bha thungkam ne ke job reservation policy. Ka chairperson jong ka committee ka balong ru ka menteri sarkar ikong amperin lingdo ilaong baka committee ka kwa ban pentikna baka jingwan kinong mi khmat na kiseng sanhima kanlong ka bayabyang bat kumchu ru nakirilum jong ka jala. Kesulka Meghalaya kala taubiang ya ka committee na ka banta banyata ya ka jing pentrekam ya ka roster system bat banyakren ru halo ka reservation policy. Kani ko committee bala kli di kong amperin lingdo kan kentup ru ya Presiden jong ko Voice of the People Party VPP uba Aden M Basayomai. Menteri Rang Padu Narendra Modi henin kasngi ulaong baka jingdap khandai snem jong ka sarkar ha ka jing shakri ya kari kala pendap ya ka mensim jok muda ka jing snongu baka jing snongret. Hakum kini kesngi hakasnem araja khat khandai Narendra Modi ula shimjing smai nak benta ka samoy baar kum menteri Rang Padu. Hauker wo Modi ulong bakawai pakawai karai kawai pakawai ka kam balale kadai ka balayalam da ka jing angnut ban kentiu bat pen bahaya ka jing im jong kibriu. Modi ulong ru ba onnang tresh tom shushu bantai ya ka India ka bakiu shaplang. Ya ka World No Tobacco Day lar juraki man lakasnem haka life way tarik ujemmang ban penken mau yangi babaro ngidon kam banya kun persya ya uduma bat banyada ya ki nongsong shnong jongi kamtam ya ki kena nakajing pendon kam ya Ke MTCP Meghalaya bat katanat puli puti jong ke jala da ke jinga trailang bat ke samband Health Foundation kila penlong ya ke jinga lap hakeleng menta kasnem da ke bapa school bakin shimbenta haki atli ki kam kata da ke bayat rally ban persya ya ke jing pendon kam ya uduma bat ka signature campaign. Haka bedai bat kani haka jala Meghalaya kila don palan Sopen kandai lakngut ki kena puli na ki prahajar tali ki skul ki bela yashim benta. Lasami ki kusnam si ki skul ki bela lep hatam ha ki blok habaro atli ki kam. Ya ki nong job na ki blok en penrung sa ke district da ke district award committee bat ki ba job na kani kinya khun na ka benta ka kusnam ke jilla. Kani kadai ka Akashvani Shillong ka bon lam shapi ya ka kubor.
Ka sorka Meghalaya kalakantu ya baro kinong songshonong ki bompat penrung kerteng na kabentau Aadhaar number bakin pendep no koloy kat bala ya kani. Kane ke jingkentu kalami hadien baka Unique Identification Authority of India kalapa ke jing pentip bakan penjalan sa laibanai na kabenta ke jing penrung kerteng Aadhaar haki jella batlada kem penrung kerteng ki brio ken amla banyo ye ki jing mentoy bapher baka sorkar pedeng ka ai. Namar ke jing duna ki ba pendrung kerteng Aadhaar ha Meghalaya ki no songshonong ki bamdon yu Aadhaar number ki la bandu no ye ki jing mentoy ki ba wanling ba ki scheme loong ke jing tho na ka sorkar. Ki ban khamsa kta ba du nong ki de ki long kemi ba ki khulung khna namar ken du ya ka supplementary nutrition program jongatnat social welfare. Hakiway ka scheme kum ka Ayushman Bharat bala pentrikam ha Meghalaya kum ka Megha Health Insurance Scheme MHIS ka jing pendrung kerteng Aadhaar ka long ka badan kam e. Ha Meghalaya kanang babaro kinong songshonong kinyo jing mentoy na ki scheme ka sokar pedeng lapelat ya ka program ban aipor sa sanpo sngi ya ki breo kamtam ki khulung badangkha ki khulung khna ki long kemi bat ki wei ki bampat pendrung kerteng bakin yo ban pendep no ka ba pendrung kerteng na ka banta u Aadhaar number. Menteri Korbari u Amit Shah ula penlong pontli ki jingalang bat baro kinong don benta ha Imphal kanang ban pensangit no e ki jingakan at ka blami na ka jingas ngau per jat benrio. U Amit Shah upalapoi hakamit jong kalak sing ublay lambat ki ofisa jong katnat Korbari bakan thup ya u secretary ki kampo yin u director jong ka IB bat kiwe u menteri ulaya keren bat ya phaliu jing mut bat kinoy lam jong ki nyau tali ki sengkan thai bakan thup ya ki kan thai nong di madan Haraj Bhavan Imphal hnin minstem. Hadirin kani usha ulaya keren bat kinoy lam jong ki seng bhalang ka kokomi bat kiwe ha secretariat jong menteri rangba. Ka North-East Investors Roadshow bala penlong da kathanat Development of North-Eastern Region donor ha Mumbai kala kring ya palan aspat li ki company Sengkam tang hakashisngi. Nalo ki jing bun kinong Sengkam la sakiru ya ki jing shimbanta jong kinong taukam bat ki officer sorkar na kathan chatay la mingi. Haba ajin kren hakajing alang banengkong jong ka Mumbai Investor Roadshow ulok ranjan ubalong secretary katana donor ulaong bada ka jing thalang jong kinong wan Sengkam hakathan chatay lam mingi kala ban kenjo sakathong hakikat to ni ki banta ki bede bat ki karkhana kasokar pedeng bat kasokar jalaru lambat ka donor kelayatai halor ki katto ka ni kilat bala ban the pisa kanang banwanra ka jing yotno. Kajing dan jong ki brio ki badang shitom COVID ha kajala Meghalaya kala her namar hadu hnin kasngi ki don satang henre ungut. Kajala kala yo jing tip badan arngut ki badang yo thamai ya kajing pang bat henre ungut ru ki lakot hnin kasngi hi. Hakat hadu menta ki bala klat na kajing pang ha kajala ki long baro sehajar henre uspa arpoit nyungut. Laitali ke dukan bakan thup ya kawe ke dukan kapsnyu kawe ke dukan sha bat kawe ke dukan de taya kila engkong khat ha ka jing pluding ke bala ja ha ka pol kumba prabache a minstam ha ka snong dakop grey ka daw jong ka jing plu ka dei na ka jing pethai jong ka tandong le er shet jing shet ha ka dukan sha ki kali penlip ding jong ki pulit kila le marmar sa ka jaka ba plu ban penlip no ya ka ding. Ban penkut iku khubol sa sisen ngan penso ya kimat pekongsan. Yakran phalo jingmut ke President Draupadi Murmu bat usim ke Cambodia unorodam sihamoni nakabanta banang penklan shu e ke jingdai hapadeng ke India bat ke Cambodia. Kesoka Meghalaya kala thau biang ye ke komiti nakabanta banyata ye ke jing pentrekam ye ke roster system bat banyak renru halo ke reservation policy. Bat kentu kesoka Meghalaya ya baro kinong songshonong bakin pendep no ka ba pendrung kerteng na kamenta Aadhaar number kanang ban umdu ye ki jing mentoy ba ai da kesokar pedeng. Kapto ka kubor kalakut na ka Akashvani Shillong ha ka po prabaje nginya so ba ka Delhi station na ka banta ki kubor. Kane ka Akashvani Shillong.